Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alfred adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagayatak iti kastaunay, ngamjak ammo nga isumet gayam ti mangipaay iti nalaos a sakit iti rignat. Ngem gapo iti may sa abanag ajak pulos ni namnama, napunas amin asaem amarikrignat. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Alfred dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagkasang biyag ko, tinted mo akalak amak. Tapakaragsakam una na inom masaktan. Gusto taytan. Tare. Di mo pinanunot tuwing paay ko nga ayat. Insukat nag-iti sa bali. Ketsak tayong kain waksi. Pare, hustong tayo pa nagkantam. Amangan numaring-ringen dagiti karo pa. Kaya't kung arod ngay kanta ti sakit tinagam ko. Abay, silang ka di pare? Saan matkidi, pare? Madlagayam. Abay nga ron nga anawaan na kiti pa nagkanta ka. Rabi nga minan, pare. Abangan nagreklamo dagiti karo ba? Nang na dagiti adobing na. Bea! Pare! Abay! Nga, imbreak nak. Ano yati ba? Sulkaw! Pare! Naparte ka. Ano may ka na? Sumrektan dita balay. Tapos ti makangag iti pa naglalaw mo. Manong, kanayon kan ngagbarte. Pangaasim di mo kumaunay. Kaasimot lang ang tabagim. Ading ko. Papananangay dagitin inumam nga arak iti inal daw. Amang ano makaala ka pa iti sakit mo, gapo iti kaiinom mo. Pasensya ka natin ko. Kaya't ko lang amin alipatan tinaramid ni Perla kanyak. Manong, apagdarik matlaeng amalipatam ni Manang Perla. Ngam inton mausawan kan, malagip mong tumat lang. Maudi ko man day pa nagbartak mo. Namnamaag alimpyo ka asumangpat inton malama. Wen, ading ko. Agyaman akno kasta manong. Ngamin, jak kayat amakit kita anabartak kang agawid. Saan la aday di a klase ti babae ti ibartak ka manong. No kayat mo, iyam mo kay ti may sabarkada. May mayat pay day di ata di makil iti probinsya. Kabailan na ti agbagkat iti nadagsan. Kabailan na kapay siguro abagkatan nga iyawid no kasta amabartak ka. Tila ibagbagam man ading ko. Ala, panawan kan dito eh. Maladaw ako iti papanak. Di mo ka di ka ilalaan tinabayag a panagayan ayat ta. Dagiti arapaap ta. Ken aminan ang nagtulagan ta. Para iti agbali na pamilya ta. Pasensya kan Alfred. Ngam mariknak asaan akong anaragsak iti danam. Di kan ay ayatan. Anya launay ayati jak maipaaykan ka. Tapno mapunas ang mamimpinsan ti panagayat mo kanyak. Awan. Iso na lang. Tain-inot ang naibaw ing tiriknak iti sabali. Narabaw lagayam ti panagayat mo kanyak, Perla.
Gaputan na lakaan na ibawing ti panagayat mo iti sabali. Mabali na kasta, Alfred. Agyaman na klaangan kadagiti amin nga impapaay mo kanyak. Perla. Katsapay la ko ma, tamaawatan nak. Maudi daytoyan apan nakisinarak ko kan ka. Kasla masaduta ko nagtrabaho, pare. Ni, apay nga pare. Naikatan ti gaganasak nagtrabaho. Sipod nag-break kami kini Perla. Panagrik-nak kat awanan ti rason tapno agsalo kagakpay. Di ka kumamat agsaw iti kasta, pare. Saan lang mat ani Perla tinakasinturan ti biyag mo. At damat pamilya manas ka natulungan. Ay, awanan ti serserbi ti amin. Ado dagiti arapahap mi. Ngamsanin ang matungpal. Gapo iti da ito napasamak. Talaga kasta ti biyag, pare. At dalata dumteng nga pakasakitam. Agduduma lang awagas ken rason. Pare Macho. Ken pangasim pare, di mo mat kumairaman ti trabaho ma. Anyan tong iti pagsapulam nag-resign ka. Oh, anya taramidam, nagsardeng ka. Makamuditan. Basta malipatak ni Perla. Pare, nasaysaya at latanog trabaho ka. Tapnod na pa ka kumikumam mat Ken laglagi pa. Narigat tagsapol itan iti trabaho. Aday padamag ko kan ka. Anya dita? Di ka papaapekto Amang nagbartag kan tumanan. Saan? Anya ngamin dita ya? Amom ka di amasikugan ni Perla. Ha? Masikog kunam? 2 bulan. Anya? Oh, apay nagdumog ka. Di ka man agluwa Nasakit pa lang amin, Annabel. Pasensya kan. Imbagak laang tipod no, tapno di kan mang namnama. Kasla isumot tan ti pakapirjan ti aldaw mo. Pasensya kan. Nga nasaktanak itinamuak. Gapo tayo ayatek pailaan ni Perla. Ag-move on kan, Alfred. Laglagi pam. Masikugan ni Perla. Kat anyaman nga oras, makikalaysan. Annabel, Matthew, interesado kayo pailaan ka di iti musika? Apay ka di? Noan jati ko na yo. Mangbukal tayo iti banda tayo. Ni, kaslamayat dahi ta na panunot mo pare. Uwan nga rod. Tapno mausap tayo mo ti talento tayo. Dahi tamat din na panunot ko. Kaya't nagbaligi tayo, makatulong tayo pa katagitag kasapulan. Mayat dahi ta na panunot mo. Planuan tayo man na imbag. Ngam kasanongay, katalo tayo lang met. Sana parikot dahi ta. Ado dagiti talentado ken aginteres. Sa bagay mat kiti Nalang rod, agsagana kayo. Tabuklan tayo, tibanda tayo. Congrats, Manong. Sikat ti banda binukulyo Ngam sikat ti kanayon apansinin dagiti tao. Gaputan na laing kang agkanta. Uwin nga rod, ading ko. Jack ninam na makastoy gayam ti pagtungpalan ti amin. Itultuloy ti mayat arinugyan nyo, Manong. Tapno umad-ado pa'y ti matulungan nyo. Jack nga rod impagarop nga ado ti mangted kadagiti donasyon. Ken tips. Kastamit nga ado ti agbuybuya tunggal concert mi. Iso anawadwad ti maurornong mi nga entrance fee. Banag anasaya at unay, Manong. Tapno ado ti maitedyo kadagiti beneficiary yo. Hawan nga rod, ading ko. Ket amo, Manong, sipod nang rugi kayo iti banda. Saan kan nga agbarbarda? Kan kanayon kan anak kaisam. Iso amaragsakan ak unay. Wen, Manong, dayta ti madlaw ko. Ket sapay ko tagtultuloy akastan. Wen, ading ko. Da kayo, ti trabaho, kantoy bandak ti ayan ti atensyon ko ita. Nga ta, Manong? Wen, ading ko. Patsyon na ka di. Wen, no? Adda pa'y sa bali. Adda ka din girlfriend mo, Manong?
Awan pa ay ading ko. Kitaam di mo ibukbuk unay ti panawon mo kada kami. Kastamotan iti banda ken ti trabahom. Amangan numalipatam ti mga sawa. Naimbag tadamanin na urnong tayo iti panag-concert tayo. Tapno da maitulong tayo kadag iti beneficiary tayo. Wan nga rod. Nalalaing tayo kano ngamin. Iso nga ado ti maayatan nga agbuy-buya kada tayo. Kasta. Sa bagay, dahil tatisang kaibaga dagiti tattao. So atong kal-concert tayo, ado dagiti agbuy-buya. Sa bagay, kaya't barang agtultuloy ti kastoy, tapno agtultuloy mat makatulong tayo kadag iti agdawat iti tulong. Ay katwan itultuloy tayo lata. Agingkat kabailan tayo ti tumulong. Husto ka pare. Nga maguray ka, Alfred. Kaslamot ten ti banda ken trabahom laangan ti tututukam. Kasla awanan panawon mo nga agaram. Sabali man ti bagbagamon. At danto lata siguro Kitaam Amangan no di mon malagip ti mga asawa. Aha, narigat ti agmaymaysa, Alfred. Agyaman na kada kayo. Gapo iti tulong yu kada kami. Awanan yaman na, sir. Kat anusan nyo kumaday ta, Gapo ta day ta lang tinaurnong mi, ti panag-concert mi. Dakelan abanag daytoy, sir. Maipa-ospital kon ti asawak. Sapay ko mga rod, ta umimbag ti asawa yo. Ken kitaan min tumanen, no adda pa'y mayeg mi at tulong kada kayo. Jak agsardeng na agyamyaman kada kayo, sir. Jak kabaalan asubadan ti tulong yo, babaan iti material abanag. Isu atilaang maisubad ko. Katipan ang idaw-dawat ko. Asapay la ko taagtultuloy ti bandayo. Agyaman kami, sir. Ngam diyon panunutan dayta. Saan kami mat ngagkidkid daw iti anyaman akasukat ti tulong mi. Sir. Kastapay, sir. Agpatuloy kami. Manong, lumaklakay kan. Apay adi ka pa'y lamang asawa. Awan pa'y matnobiak, ading ko. Agaram ka nga minan, Manong. Apay, nalakaya ti agaram latan. Ay, saan kan sapay mat ngamin anak ka move on kini Manang Perla? Nakamove on ako, nading ko. Dahita lang, tawan pa'y babae ang nakarikna akmanan iti ayat. Kasta ka di, Manong? Sika, Narsisa. Adda ka din nobyom? Ay, awan pa'y Manong. Saan ka di ang nagkariak kada kayo? Adyak pulos makinobyo, aging gaadyak nakaturpos. Nasayat nung kasta. Sana bale, addan tulat ta panawan para iti dayta. Adumat gayam ti nakapila a beneficiary tayo ita. Wan nga rod pare. Adda pa'y ubing Adda? Adda pare, talo ka no titawan na. Kaasing rod. Anya ti sakit na? Sakit iti puso pare. Masapol ama opera. Awan mo ti umdas abos-busan da. Dayta ka di in refer ti gayem ni Annabel? Wan pare. Aguray ka pare. Reyes ti apelyedo na. Imposible met no anak ni Perla dayta. Imposible pare. Middle name ko mati ubing ti Reyes. Inkasar mo ti nobyo na. Wan ngagpaiso niya. Wan no, kaanakan na nga ta. Tapno maamuan pare. Sumurot ka langan. Inton maitad ti tulong kadakwada. Wan pare. Talaga nga interesado ak amakam mo iti dayta a beneficiary tayo. Diyak namin nagdamag kini Annabel. Awan pa imot ni Annabel. Naira na ang nag-out of town. Sana bale pare. Amok to dayta. Inton ited tayon titulong para kenkwana. Awan pa'y matdagiti ag-claim ititulong para kadakwada. Wan nga rod pare. Alas 9 mat tinaybagada pa nagsasabat tayo diti barangay hall. Aguray talatan Ay katwanan Good morning, sir. Good morning, ma'am. Da kayo ka diti may isa kadagiti ag-claim?
Wan, sir. Naladawa ka di. Awan nga minti agbantay iti anak ko. Inyuray ko pa'y kaninanang ko. Ha? Sige ma'am, agtugaw kayo pa eh. Agyaman nak, sir. Alfred, sika ka di dayta? When? Perla? When, Alfred? Jack pulos in pagarob. Ada kayo gayam ti mangted iti tulong para iti anak ko. Apay akas tamat ng tilangan, Perla. Dandan di ka na ilasin. Gaputa nagkutong kaunayan. Kaslasan asika ni Perla anam amok idi. Gapo iti regat ko amang isaksakan iti panagbiag mi, Alfred. Nangruna kat ada sakit ti anak ko. Perla. Nadagsan ti sakit ti anak ko. Adda abot ti puso na. Iso akas ti kulor dagiti kuko kan bibig na. Masapol ang maoperaan. Ngamjak kabailan. Gaputawan ti umda sa busbusak. Ayan ka di ti asawam. Awan asawak, Alfred. Gaputain sinanak matlaang. Kat di na pa'y binigbig ti anak ko. Iso nga apelyedo klatan ti inaramat ko. Anya? Oh, Jack lang pagarop. Akas to'y gam ti nagbambanagam, Perla. Jack mat ninamnama. Ada kayo gayam tinag-concert para iti anak ko. Katagyaman ako, nay. Dakkel atulong daytoy para kada kami iti anak ko. Basilangan ti inayon ko. Tapno mapaoperaan ti anak ko. Atoy. Awatam daytoy. Inayon mo di ta inted ti banda para iti anak mo. Kuwartamat dayta, Alfred. Wen, Perla. Personal atulong ko ken ka. Tapno mapataming mo ti anak mo. Ket umimbag. Aywanam ko maiti husto ti anak mo. Ken tarabayam iti panagdakkel na. Agyaman ako, nay, Alfred. Dakkel unay atulong daytoy para kada kaming agina. Agyaman nak. Gaputa si dadaan kalatamang tulong kanyak. Itilaksit ti inaramid ko kan kaiti. Katsapay la kumata mapakawan na. Di mon panunutan ti napalabas. Tikit di pagimbagan yung agina ti panunutan. Kat no adda pa'y masapol mo. Di kag pangadwa nga umasidag kanyak. Ang yaman akmanen, Alfred. Talagaan na imbag ti panagpuspusom. Katsapay la kuma. Taparaburan na kapay ni Apo Diyos iti kinapigsa kan salunat. Tapno adupay ti matulungam. Tinulungak nga rod ni Perla, kat babaan iti asi ti Diyos, nakarecover ti anak na. Kat iti panagkita mi manen, natingiting ko ahusto ti riknak. Kat napanagnakak iti bagik, anaing kabsatan laengan, ti marikriknak para kini Perla. Kat ita, awan pa'y laeng asawa. Kat jak ammo, numaadaanak tunga ta iti asawa, wenno saan. Alakastan, kat agyaman ak unay. Tuy pagayam mo, Alfred. Alfred, pagayam ko, agyaman ak unay ting kapanangibinglay iti pakasaritaam. Kat dayawak ti kinasingpet mo, gaputa uray anya pa'y tinapalabas yu kini Perla, di mo impaidam ti tulong mo kenkwana. Ket ala, sapay la kuma tagtultuloy ti panagprogresom. Kasta metten ti binukal mo abanda. Iti kasta, adupay ti matulungan nyo. Ket no may papanmet ken ayat, dumteng dayta iti umno a panawen. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan nga Alfred, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Abance Ansyong. Kan iti matireksyon, Virgie Paclay.
Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan nga Alisa at taga probinsya ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti kapadasak ken ayat. Tabarang makaipaay iti adal kadagiti na ayat adumdumngerg. Pimusay ti nobyo ket iso tinangipaay iti nalaos apan nagliday kanya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Alisa dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anak ko, agarubos manen dagiti luam. Uray di mo yabkas ti marikriknam. Amuklaktan, anadagsan pailaeng ti riknam. Kapu iti ipupusay ti kaayan ayat mo. Wananam. Aging gaita. Diyak pa'y na malipatan ni Ramil. Aklo naman ti kinapod no anak ko. Takno agtal namot tan ti kararuang na. Wananang. Diyak lang amin malapdan ti agsangit. Gaputa diyak ni namnama tinapagtang na. Nadagsan ti sakit na anak ko. Kat di na nabailan. Nasaysayat ko mga minuing baga na kanyak. Tapnamok matinararamid ko. Awan mat ngamit ti pakadlawan nga da sakit na. Gaputa ka na yun anaragsak. Kan naging nadayo kami mat ngamin. Ala, di mon babalawon ni Ramil. Maawatam ko manuapay nga inliimod na ti kasasaad na. Di na siguro kaya't nga agdanag ka, anak ko. Jakon sumurot ka da kayo di beach, Giselle, Jomar. Anya? Ha? Ay, saan mapantayo amin? Unag paiso, Alisa. Saan abalay? Tawan mo ti duty tayo inton bigat. Masadsadutak namin na rumar. Kaslawan gaganasak. Maawatan ka, Alisa. Gaputagladladingit ka pailaang itipan nakapukaw ni Ramil. Ngamrumar ka kumaa, oray sagpaminsan. Tama katulong dayta, tapno makailiwliwag ka. Husto ti kinuna ni Giselle, Alisa. Tano isulatan ti pampanunutam. Ad-ad dumagsan ti riknam. Tsaka mo na kaano ang makalipatak. Inaldaw kan rabi. Akaslad daw urayak asumangpat a text kan awag. Nga agdamag. No nakaawid akon. No nangan akon. Normal lang day ta amarikrik-nam, Alisa. Ngumlabanam ti kinaliday mo. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasamak kan ka. Nagdagsan gamin tiriknak, Giselle, Jomar. Kailiw ko ni Ramil. Ay, ag-move on kan, Alisa. Ti ko nam siguro. Nalakalaan nga ibagami dagitoy. Gaputa saan ada kami ti adda iti kasasaad mo. Ngam narigrigat matlaang no kasta ka kanayon. Makapadakis ken ka tinalaos a panaglidliday. Agyaman na kada kayo. Gapot adda kayo akanayon ang mga andingay kanyak. When ikagumaak ti manglipat. Gapot saanan nga agsublipay ni Ramil. Nabayag tayon nga agbabarkada. Katkaslag kakabsat tayon. Isong awan ti sabaling agsisinakit,
No di da tayo matlaang. O, nangag mo ti imbaga ni Jomar. Iswasaan kan ngagliday. Gaputad da kami agagayim mo. Saan da ka baybayan? Iswasumurot kan iti outing. O sige, sumurot ak nga rodan. Nanang, sumurot ak kada Giselle. Agauting kami. Amangan no jak makaawid iti talo, wano upat nga aldaw. Maala anak ko, awan parikot iti dayta. Angam, kabailan nyo kadi, iti agmay-maysa? Kabaalak, di ka agdanag. No kayat yo, sumurot kayo, nanang. Ay, saanan anak ko? Jak kabailan ti agbiyahe iti manunga oras. Maulawak laang. Sige, agbati kayo nga rod. Ngam, ayabak laangan ni Shaira. Tapno adda kadwayo dito balay. Saanan anak ko? Saan abalay tagdamot karuba tayo? Kan maysa, naruwa makon nga agmay maysa. Ay, agyamanak. Iti anya, Jomar. Ngamin, makita nga adda nagbaliwam. Saan kan analiday? Amom manan ti agisam. Anya? Wen nga agpayso, Alisa. Saan kan akas iti sigod? Nakailiwliwag akon. Kan narigat mo't nga agpayso. No tinapalabas ko latan ti pampanunutak. Amangan numadipresak pa'y. Itultuloy mo nga rod dayta, Alisa. Aging ga ama kailiwliwag ka iti husto. I-close da kanugayam ti kalsada inton bigat, Alisa. Saanen ama kadanon tilugan dito eskwelaan. Uwan nga rod. Kasla mabayag pa iti project da. Nalabi takas na. Ngamin, simentuan da kano ti kalsada. Anya nga rod nga eh. Ano san tayo nati magmagna? Uwan awan mat ti maaramidan tayo. Kan nasaya at mat, tapno ma-improve ti kalsada dito barangay tayo. Imbakit ti tanalagip na simpaan. Idi pa lang i-request ti bumarangay. Kat itala ang anapatgan. Ay, wan nga rod. Sana bali. Tinapatag. Natungpalan tinabayagan akal kalikaguman dagiti residente. Ano sa nyo timag na dito igid ha? Okay, trabaho kayo. Wen awan ti parikot iti dayta. Siya gayam ni Denver. Adayon sapay mo ti pagawidan nyo. Saan matkit di? Nasayatan no kasta. Ay, hun gayam. Ang mga no nadagsin dagita bagyo. Mabalin na kayo nga itulog to'y kadok agwapo. Matio, tinagan na. Agna? Agpaiso ti magbagak. Kaputad da motor na. Saanan? Nalagang dawit ni. Agyaman kami laangan. Sige karod. Basta no kasapulan nyo ti mangitulog kada kayo. Di kaya agpangadwa mga ibaga kata kami ha. Wen. O sige, labsan da kayo pa eh. Nataraki mo tayo construction worker Wen nga rod. Kabaliktaran mo titikadwana. Saan ang matagtagari? Managbabain siguro Ayun, imanugot ka kuman di imbagana. Nga itulod na ta, tapno saan kan amag na. Anya? Kababain mo't Injaya na nga rod. Ala, partakan takit diti magna. Amangan numarabyan ta. Adaman madlaw ko ijay may sa construction worker. Apay ka di? Ngamin, tunggal lumabas tayo. Sika ka na yung tikit kitaan na, Alisa. Kunak ano siya klaang tinakadlaw iti dayta. Ay na, Alisa, kursunada na kansamot. Un nga rod. Tanuda tate agkuyog, Alisa. Ay, sa balit tikita na kanyak. Ipagarup na siguro ano biyonak. Amang ano agselselos. Anya? Di ka man, Joman. Ay na, ibagbagami lang timadmadlaw mi, friend. Ay, agtal na kayo man. Manulang nga aldaw tinapalabas. Kastan ti ibagbagayo. Madlaw mi nga rod. Sa bagay, awan dakos na. Available ka man.
Ay, sutil kayo talaga. Ilakla ko dak sa amot tan. Ah? Uy. Saan mat Si kamat. Ala, ingkay kit din iti lamisan nyo. Ingkay ag-compute iti grades dagiti estudyante yo. Lumabas kami manan Katuwa na. Ayawan gaya. Mabalin ka di, maamuan tinagan nyo? Ha? Wala. Amo yung tinagan mo, di may pa amo tinagan nyo. Kwan. Siyak ni Alisa. Isumot ni Giselle. Jomar matinagan ti kadwa mi lalaki. Saan lang amin anak igiddan kada kamita. Napintas tinagan nyo Sabagay, pagbagay yun napintas kayo. Ay, huwag gayan. Damdamagan ni Macho, tinumber mo Alisa. Nagbabayin nga minday dyan, kumpare ka. Ngam nasimpet. Anya? Mabalin ka di, Alisa? Tidmon, ang mga no ibagada nga isnap ka. Sige, itad mo kiti. Sige Denver. Buti ti cellphone mo. Tasya kong timang ni phone book. Agyaman na ka, Alisa. Ipasakin ko na to yung number mo. Sige lang, Denver. Agyaman na. Giselle, mabalin ka di mat nga lain ti cellphone number mo. Tadata mo tag text mate? Alisa, agte-text ka di kan ka ni Matthew. When not? Kunak-nukon ko na laang ni Denver dayjay. Naangaw mo't ngamin. Agpaisaw mo't gayam. Nag-text mo't la kanyak ni Denver. Gusto Tapno ag-text mate kayo ado Anya? Nasayaat mo't ti pa nagti-text ni Matthew. Madlaw na respeto. Kastamot kin ni Denver. Ala, saya atan talata ti makilangan kadakwada. Tapno awan ti makunkunada. Agamanak, tadi mo pinait ti awis ko kan ka, Alisa. Awan mo ti dagas na, Mateo. Malaksid laang no adag selos. Awan? Sino kumangay? Tinobyam. Ono ti asawam. Awan pa'y asawak. Wano nobyak, Alisa. Iso pinadamag ko ti number mo kini Denver. Mabay na kami ngagdamag idikan ka. Pagbainam kumangay? Nabayag ka din nga gisursuro? Wan, ngam kaperpermanente lang idi na minsan atawan. Nabayag mat nag-volunteer Iso nababala ang ti masusweldok idi. Kasta? Sana bale? Tinapatag. Na permanente ka itan? Wan matkit di Sika. Nabayag ka din sumursurot iti construction? Wan Alisa. Manipod nagforgoda kon. Konstruksyonan tinagbalin at trabaho. Uy, Alisa. Nalipatan na kun Pagkunamat, Jomar. Ngamin, di mon patpatgan dagiti awis ko. Tunggal awan trabaho tayo. Takasanumot ngamin. Dayjay amatyo ti kanayo nakadwam. Anya? Si Kamat. Saan mat Apay, agselos ka, Jomar. Saan mat nga iti kasta? Napay nga rod nga isingir mo ti di na panangkadukan ka. Agtal na ka man dita, Giselle. Sana bale, tada kayo lata ti best of friends ko. Uray anya ti mapaspasama. Tunggal makit-kita ka, Alisa. Madlaw ka naliday ka. Uray nakaisem ka. Madlaw lata ti kinaliday mo. Matthew? Apay. Adda ka di parikot mo? Awan. Adala
amin tagdang itibiyag ko. Akas laging gaita. Diyak pa'y nalipatan. Mabali na mamuan. Noan niya data. Kwa. Ngam no di mo kayat? Saan ka apilitan? Saan mo't kit di anarigat nga ibaga? Ngam, makarik na akpay lang amin itiladingit. Kwa. Ada ka ayan-ayat ko iti. Naanos, kan manang ipatad. Ngam di na nabailan ti sakit na. Iso api mo, say. Nasaan gaham ti naglabasam? Pasensya ka na. Naipalagip-lakit nga roden ti napalabas mo. Awan anyaman na, Matthew. Malagip ko lang amin dagiti napalabas mi. Ti panagkuykuyog mi. Ti kinaragsak mi, kan dadumapay. Iso makarik na ak itiliday. Normal lang dahi ta amarikrik nam. Into naglabas ti aldaw. Makalipat kan tumatlaang. Agyaman ak. Saan ko maaday ti pagsaritaan ta? Anak ko, awan ka di pa'y kaayan-ayat mo. Awan pa'y, nanang. Apay, di mo ka di pa'y nalipatan ni Ramel. Orayan niya pa'y ti mapasamak. Diyak to siguro malipatan ni Ramil, nanang. Nang runa, tanagsayaat. Ngamawanan ni Ramel, saanan nga agsublipay. Amok day tananang. Ininot matkit din anak karasan ti dagensan iti barukong ko. Kan nailiwliwag kon ti sakit amarikliknak. Iso na lang, tadyak maliklikan alagi pan tinapalabas. Nasaya at garod no kasta anak ko. Katsapay lakuma, tabakabiro kan tumanen, ti pagpitikan tapusom. How's life, Alisa? Nasaya at lata. Si Kamat, nakasirseryoso ka launay. Ayon gayam, kumusta kayon kan ni Matyo? Dayjay? Agayam kami. Gayam? Wano nalablabas ngam gayam. Agayam kami pa'y laeng, Giselle. Da kayo ngay ka ni Denver. Ay na, tainyaw awan nakit din ti saritaan. Di damdamagat ti sungbanam. As in friends kayo laang kini Matyo? Wen nga rod. Patyanak ka di. Ala, uwanan. Urayan milatan, no ibagam nga agnobyo kayo. Alisa, dispensaram no adak manen dito'y balayo. Okay lang. Alisa. Apoy kasta ti panang kitam kanyak. Pakawanin na kuma. Ngam jakon kabaalan nga ilimad ti marikriknak. Ha? Inigamam ti imak? Alisa. Pakawanin na kuma. Apay ko mangagkid daw ka iti pamakawan. Gaputan mo ka madamapay lang ti panagladladingit mo. Gapo iti napalabas mo. Ngam, agayatak at talaga kan ka. Ay ayatan ka unay, Alisa. Matthew. Amok adi mo pa'y nalipatan ti imo na akayan ayat mo. Ngam sapay la kuma. Tadi mo isara tapusom ken ni ayat. Ayaten na kumamayat, Alisa. Naka-move on akon, Matthew. So asaan arumbang ngagkid daw ka iti pamakawan. Ngam, sapay la kuma. Tamauray mo ti pangadang ko. Maipapan iti ayat nga idat-daton mo.
Nabayag ang nagaram kanyak ni Matthew, Mr. Lonely. Nariknak ti kinapudno na kanyak, iso asinong bata. Nagkalaysa kami nga rod, ket naadaan kami iti dua nga anak. Ket ita, naragsak kami asa nga pamilya. Alakastan, ket agyaman ak unay. To'y pagayam mo, Alisa. Pagayam Alisa, agyaman ak iting kapanangibinglay iti bakasaritaam. Pudno launay ti kunada, nga iti panagbiag tayo, dumteng ti panagliday. Nga masukatan metlang iti kinaragsak, ket dayta tinapasamak ken ka. Gapo tanasukatan iti kinaragsak, ti kinaliday mo. Gapo iti pupusay, ti imuna akaayan-ayat mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan nga Alisa, iti probinsya ti Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Ernalyn Abance Ansyong. Ken iti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intaikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alisa, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Sipod natay dana ng kentatang. Nagsardeng kami iti kabsat ko iti panagadalmi. Nagtrabaho kami laengen tapno adda igatang mi kadag iti masapsapul mi. Kabayatan ti panagtrabaho kas katulong iti pamilya ni Sir Randy na amamok ni Kyle nga anak ti Bosco. Idi naaksidente ni manong ko. Ket da Kyle ken ti amana tinangtulong kanya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Alisa. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Hello? Aping imawag kayo, sir. Nagbakasyon kayo ka din, Alisa? Umay kanto dito'y ayan mi, ta dito'y ka makipurdiya. When? Uwan, sir. Inton Sabado, taadapay aramidak na Friday. O, sige. Sige, sir. Katagyaman na. Amok anarigat manan ti matrabaho ijay. Ngam anya nga rod. Kat day tamot lati amok nga ramidan. Tinaskan. Agdalat ta pagtrabaho ak. Alisa, adda awag mo. Isang batang lang, manong. Sana pa yan nakasukan. Sige, ading ko. Hello, sir. Sino ka di daytoy? Ni Randy daytoy. Damagag ko ma, no nakasagana ni Alisa, ta inak sukunen. Agrubrubuatan ti kabsat ko, sir. O, sige nga, Rod. Bye, sir. Manong, asino dyan mawag? Ni Sir Randy. Umay nakakanusukunan. Ah, o sige nga rod, manong. Sige, ading. Awagan nakton inton makasangpat ka. Agan-anad ka, ading ko. Umunag kan, Alisa. Kompleto ka di dagiti usar mo? Uwan, sir. Umawawag ti asawak. Hello? Nakay, mabalin ka din kay gatangan nakitip atas, iti palingke. Wan bakat.
Kadwa ko ni Alisa, di baro akatulong tayo. Ammo na kadimot lang daglabakan agdalos. Kasaritam to inton adda kami dita. Bakit? Agina na kapay, Alisa. Inton bigat kan amang rugi. Sir, Ammom kadimot lang ti aglaba, aglinis, kan agtrabaho, iti farm. uwan, ma'am. Nukasta nga rod, magrugi ka itan. Labaam lagi ti badbadom eh. Aguray ka, tain na kirwar. Agina na pay mataan ni Alisa, bakit? Amo mataan na banbanog iti biyahe. Rande, matangdanan ni Alisa. Isa arumbang laang aramidin na no anyaman ti bagak. Nawatam, ha? Ha? Pasensya mo ni mammo. Tatalaga akas taday ta. Isu nga awan ti katulong ming agbayag ditoy. Maano sakse? Katulong ak laang ditoy. Kat awan karbang ak ngagreklamo. Suplada mat gayam ni Ma'am Jean. Diyak amo no maanusak ti uganin. Pinaglaban akit din kat kasangsangpot milaang. Ni Sir Pel ti umay dito eh. Hi. Sir, apinganda kayo dito eh. Mga nusyak tungtan ni Ma'am. Pasensya mo ni mamang ko ha. Talaga kas ti ugali na. Bagbagan nga rin ni Papa. Ngam di namat ikas kaso. Kastamot lang ni manang ko at Cherry. Ha? Dapay manang mo? Wen. Kanayon mo't lang noong tan ni Daddy. Takanayon na marabyan. Kasta ka di? Anya ti kunam kay? Ha? Ada ka gayam di tamanang. Di ko na, napintas ka. Iso ka di dayto, ti kabarbaro akatulong tayo? Uwan, Ma'am. Isya. Okay. Oh, adtuyin dagiti badok. Simpa ang alabaan dagita, ha? Uwan, Ma'am. Alisa! Anya ti orasan? Ngam saan ka pa yan nakariing? Ingka makitsenda ita. Mangmangagnak ka di, Alisa! Uwan, Ma'am. Umayakon. Ma'am, pasensya kayon. Naladawa ka nakariing tamadi ngamin tiriknak. Agrobot ka kiti, taing kagpalingke. Darasom! Uwan, Ma'am. Hello, Manong. Ma'am. Kapsat mo ka dito akin kukuha iti dito yung cellphone. Ngayon, natinag itirangkis tinagluganan na. Kat dead on arrival ti biktima, ma'am. Anya? Sana po na data? Saan? May kayo tulangan dito yung ospital. Bye. Manong Nico. Manong. Anya ti sangsangita ti ka, Alisa? Bakit agluto ta mabisina kon? Ma'am, na-aksidente ni Manong ko. Masapo lang mapanak ito ospital ngayon na. Sir Randy, mabalin ka di nga ala akong ti sweldo. Na-aksidente nga mi ti kapsat ko. Kat kasapulag ti kwarta. Anya? Kat kumusta ni manong mo? Dead on arrival ka no, sir. Anya? Kaduan ka, tamapan tayo. Ay, agyaman ak, sir. Agyaman ako na. Manong. Apay, pinanawan nakmatan. Kasano akpay itan. Tagmay-may sa akon. Alisa, patib ka rin pati pakinakan mo. Adak lang dito yung nakasapon. Kyle. Manon ngal daw adi ka nang nangan. Amangan mo nagsakit ka. Ito kayo mangan. Adak na ka pa eh. Tasyak ka bantay. Ita, tanay tabunan ni manong mo. Agsublikan iti sigod at trabaho, Malisa. Naornong ti malalabaan. Uwan, ma'am. Aglaba ak, apaman ang makaluto ak. Alisa!
Pakilabam na iti badok ditoy. Kalpasan na. Agdalos kamot lang iti salad ko. Wan, Ma'am Cherry. Jakon kaya't nagtrabaho dito eh. Kanayon dakmat ngungungtan. Agikat ka din. No, kasta, ibatin akon. Anya ti kayat mo asawan, Kyle. Di mo ka di matlaw nga agayatak ka na, Alisa. Baknang kayo, Kyle. Idin tatababaon anak lang dito eh. Saan aday tatirason? Tapno saan ka nga ayatan, Alisa? Hello, Kyle? Good evening, Alisa. Aping imawag ka. Amangan numangag na ka ni Ma'am Jean. Ung tanak tumanon. Dakas ka di, nawagan ka. Kat no adaklaan dito'y salas. Nakita nakmatitay saan ka di? Nakita ka ngam saan ka anak kasarita, tadda ni Mami, kanimanang Cherry. Adaklaan dita salas yu itay. Kasa anak ngamin ang makaturog. Kasta ka di? Wan. O sige, bye. Mami? Api ang kaslada nagkinaawatan dakal kan ti katulong tayo. Anya ti kayat mo asawan, Cherry? Namin, nakita nga inarakop ni Alisa ni Kyle. Naglaatak nga rod, di nakita kita. Ngam, jaklata nagtagtagari. Saan ani Alisa ti maibagay ka ni Kyle? Anya nga itiramidin nyo, Mami? Ha! Papanawak ni Alisa. Ngam, saan nga itulok ni Daddy nga aramidin nyo dayta? Kasawak ni Daddy yo. Naskan a pumanaw day jay a babae. Naskan nga agsarita ta, Randy. May papanitian niya, bakit? Kaya't ko papanawom ni Alisa diti balay. Diyak kayata makikita day jay a babae. Adda ka di madi nga inaramid na, bakit? Randy, garanggan diyang day jay a babae. Diyak itulok at ikaskan kwa at ikalay sa ni Kyle. Kat, awan matidakas no agkalaysada. Nagagat ni Alisa, kat mamatiak nga agbalintuan na tuldog nga asawa iti anak ta. Ha? Apay kit din alapdam. Ma'am, no siyak ti makagaputi sa inyo apag kinkinaawatan. Oray pumanawakon. Diyak kaya't asyak ti rason ti kanayon adiyo pag kinaawatan. Saan ka apumanaw ditoy? Siyak ti denggam, ta siyak ti mangmangtad iti tangdan mo. O sige, rumuwar ka pa'y Alisa. Uon, sir. Talaga nga isakit mo launay day jay a babae. Isu ti kayat ti anak ta. Uray anya ti aramidam, saan mo ida ang mapagsina? Ayaban naktulatan inton malpas mo ti aglaba, Alisa. Tama pantaw pa siya rin farm. Ado pa'y matday ti labaak. Tinasayat. Tulungan ka lang yan. Saanan? Kabailak mo't alabaan amin. Agtugaw ka pa'y. Tasyak ti agisampay. Apay kit din na ti anak ko ti paglaba of Alisa. Saan ka di asika ti katulong ditoy? Mami, siyak ti nang ibaga at tulungak ni Alisa. Kaayan-ayat mo ka di atalaga daytoy a babae? Oon, Mami. Kat awanan ti mabalin nyo pa'y. Saan da kami ang mapagsina? Nagasatak, tainayatnak ni Kyle, uray may saaklaeng amarigrigat. Kalpasan ti makatawan, nagkalaysa kami. Naklonak ti inana kas manugang. Ngem pinili milatta ti simmina iti pagnaidan. Kat naragsak ti relasyon mi nga agasawa. To'y pagayam mo, Alisa. Pagayam Alisa, da kayo atalaga kini Kyle tinaikari iti tunggal maysa. Ala, sapay la kumatag tuloy tinasaya at apanaglalangan nyo iti nakay kamangam. Katag tultuloy kumatiragsak yo nga agasawa. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alisa
iti probinsya ti Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Kan iti matdireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.